سلااو و ڕێز و هیڤین دەمەخۆش دەگەل بەرنمەیە چاوی واشنگتن ji dengê Amerîka li Washington. Ez dexîlê şemo îro li vir li şûna hevkarê xwe Balên Salih bername çawî Washington berêve dibim. Di dîroka nû de Amerîka xwedî ezmûnek dirêj di hinartina serbazan de ji bo şerên dervey sunûrên xwe. Piraniya wan belavapêkirinan yan belavapêkirina serbazên Amerîkî li welatên dî bigire ji salên 1880yan were dema ku Brîtanya ketî Misrê Amerîka sê gemiyên hêzên deryayî hinartin defavên Misrê û serbaz li wir danîn ji bo parastina welatiyên xwe û milk û samanê wan. û heya niha van rojan jî belavapêkirina hêzên Amerîkî bi şêweyên û şîwazên cuda cuda li dehan welatên dîyên cîhanê ji bo parastina welatî û berjewendiyên Amerîka û dost û hevbendên wê ne. Çendek ji wan belavapêkirina ezmûnên serketî ne, çendeka ji wan neserketî bûne yan jî ji bo demek dirêj bûne yan jî heya niha jî her hêzên Amerîkî li wan welatan me ne tevî ku şer li wir nemaye. Rast e ew cihên ku niha hêzên Amerîka lê binecihin dûrî sunûrên Amerîka ne û neyarên ku li wirin rastexwe gefa û çavsoriyan nakin ser Amerîka lê dema ku dostên te nebin yan jî dostên te lawaz bin tu jî dê rastî gefan bibî li her demekî. Em ji bîr nekin ku pirsa hinartina serbazan ji bo dervey Amerîka û vegerandina wan jî di 20 salên derbasbûyî de û di 5 hilbijartinên serokatiyê de pitir bûye naverokên dibeytên siyasî. Niha jî Serok Joe Biden dixwaze soza xwe ku di kampêna hilbijartina de dabû bi cih bîne weka çawa serokên berî xwe jî serbazên Amerîkî vegerîne. Li van rojan Biden leşkerê Amerîkî ji Efganistanê ji şerê herî dirêj vedikişîne. Lê her çawa be bawiriyek di nav Amerîka de û li dervey Amerîka jî heye ku xetera encamên vekêşana wan hêzan nekêmtir e ji xetera hinartina wan. Gelo ev rast e û eger rast e ji ber çî? Her bi tilê tirs ew e ku komelên radîkalên weka Talîban yan weka Daişê geşe bikin û vegerin ser desthilatê ji bo ku em hinekî kûrtir rew û rîşalên vê alozîya cîhanê nas bikin bername îro ya çawî Washington awiran dide New Yorkê û Londonê û dû taybetmendên hêja. Dr. Salaheddîn Ehmed mamosta li Union College li New Yorkê helwesta Dr. Weysî çiya şîrovekarê siyasetî û peywendiyên nifneteweyî li Londonê. Lê berî em daxwaza şîrovekirinan ji mêvanên xwe bikin, ez dixwazim pêdaçûneka bilez bikim bi ser pêşhatên girêdayî vekêşana serbazên Amerîkî ji Efganistanê li heftiya borî lêre li Washington. Li koşka spî Serok Joe Biden Serok û rayedarên Efganistanê mêvan kirin û bi zar û zimanek û zaravekî rohn û eşkere berdewamiya piştevaniya Amerîka ji gelê Efganistanê û ji ewlehî û asayişa wê re piştrast kir. دوستانیا di navbera Efganistan û Amerîka da bi dawî nahêt ew wê bidomîne. Renge serbazên me vegerin lê piştevaniya me ji Efganistanê re bi dawî nahêt ji hêla bihêzkirina leşkerî û piştevanîkirina aborî û siyasî. Ev erk giran e lê her carekê ez hizir bikim karekî qurs li pêş min e ez bawer dikim ez amade me. Ji cemxwe Serokê Efganistanê Eşref Ganî diyar kir ku ew biryara Biden û rêveberiya wî yan jê raziye çunku ew biryarek stratejîk e. Eger çî Serok Ganî dizane ka çendê ew dê rastî zehmetiyan bibe piştî ku hêzên Amerîkî û hevbendên wê jî li welatê wî nemînin. President Biden's decision has been historic. Biryara Serok Biden biryarek dîrokî bû û bû sedemê vê ku herkes serûnî hizra xwe bike. Em li vê derêne da ku rêzê lê bigirin û piştevaniyê bidenê.
ام دکون قناغاک نویا پیوندیان که دوستانیا ما په امریکا را لشکری نابه لیده برفره به لسر بنمای برجوندین هوبش ام پشتراستن که او دوستانیا جهد گره ام رجدن لسر هفگرتن او هست نشتمانی جبو قربانی دانی او قدر غی ناکن ئایا ئەف بڕیارێک ستراتیژیکە گەلۆ ئەو نابە سەدەمە بەهێزبوونە تالیبان و کۆمەڵین دین ڕادیکال هەم لە ئەفغانستانی و هەم لە وڵاتین وەکە عێراق و سووریا ژوو لە وڵاتین دین هەرێمێ جارێکە دی ئەس بەخێرهاتنە میێوانên خوا yên çawî Washington dikim Dr. Salaheddin Ahmed mamosta li Union College û Dr. Weysî Çiya şrovekarî siyasetî û peywendiyên nîvneteweyî Dr. Salah ڕێگان پێ بدا بەخێرهاتنی دکتۆر وەیسی بکەم و پرسیارێکە ئاراستی ئەو بکەم چونکە ئەو کەمێک دوورترە میوانی دوورتر هەڵبەت زووتر پێشوازی لێ بکرێ دکتۆر وەیسی گەلێک سپاش بۆ دەمێتە یعنی ئەس دخوازم شمەرە بێژی بکورتی ئایا لە گۆڕا گوتنە سەرۆکی ئەفغانی بڕیارە بایدن بڕیارێک استراتیژیکە ڕاستە بڕیارێک استراتیژیکە و چەندێک و وێ خەتەری لەسەر وڵاتیوی دروست بکە gelek zor spas gelek spas belê stratejîk lê nejbûna Afganîstan nejbûna Eşefganî stratejîk ji bo Amerîka û çapemeniya Amerîka xwe stratejîk ji ber ku Amerîka 20 sal tam yazdê îlonê dixwazin xwe paş bikişînin wek simbolîk wê rojê ew roj eciban ji ber ku 20 sal di wir dene ji ber ku ew çapemeniya Amerîka dixwazin xwe paş bikişînin hem يعني قالك تعدق هيش وان زيدي 2 تريليون دولار ورخشكرن جارد حزارة لشكري وان جيانا خوش دستا بحزارة سيفيل أفغانات كشتن يعني وكي تجي أمريكا تشارسرية الشر نابي ندبي يعني جو بايدن جي سروك أمريكا جو بايدن جي يعني سر زمان وأف شر وأف ببتشون بمعنى تشارسرية ديتنا جبو هنا خواسم بكشينن يعني بكشاندنا وان ويقالك فالادي تاوي تشي بنش برغو انجامي ويقالك الهرمي دولة الجيهان والهرمي تشي باشا دكتور صلاح الدين يعني وكو دكتور وسيدري فالاتيك ويتشي يعني او فالاتي او والله كدرست بي هربت لبواري اسايج دا تيجشتنيك نا درسناكا كاو امريكا لا شر تيرورا دەکشێتەوە بەڵێ زۆر سپاس کاک دەخیل لە ڕاستیە وەکو دکتۆر وەیسیش فەرمووی ئەم مەسەلەی دیارە وەکو جەناب دەزانی سەرەتاکەی گەڕێتەوە بۆ ئیدارەی ترامپ بەڵام ئیدارەی بایدن نایەوێت کە شتێک بکە کە ئۆڕەدی دیاری کراوە کە با بڵێن لە ناو با بڵێن جەماوەری دەنگدەرە شتێکە زۆر پشتگیری لێ ناکرێت یەک لەوانش مەسلەی مانەوەی هێزەکانی هێزە چەکدارەکانی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەروە لە ئەفغانستانیش ئەو بەنسبەت پرسیارەکەتانەوە ئەو بۆشاییەی کە دروست دەبێ و ڤاڵاتیەی کە دروست دەبێ وەکو وتان لە ڕاستیە شتێکە کەوێتەوە چوارچێوەی استراتیجێکی فراوانتری ئەم ئیدارەیە ئەوەش با بڵێن پەیوەندی بە مەسەلەی با بڵێن ئەولەویەتەوە هەیە ئەو هەتاکو با بڵێن 2014 ڕەنگە ئەولەویەتی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا گرنگجێکی زۆری دابێ بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لەوانەش ئەفغانستان بەڵام ئەو مەسەلەی گۆڕاوە ئێستا ئەو مەسەلەیە وانێ ئەو ئەولەویەتەی نەماوە و ناوچەیە یەک ئەو بۆشایی کە دروست دەبێ ڕاستی هەرو بۆشاییە کە لە عێراقیش دروست بوو دەوڵەت وەکو ئیدارە وەکو حکوومەت وەکو دەستگا ڕووخا لە ئەفغانستانیش ئاوها دەبێ و ئێستاش ئاوهای وەکو دەزانین مەترسیەکە بە تەنها تالیبانیش نییە بەڵام تالیبان بە تەنها خۆشی مەترسیەکی ئەجگار گەورێ ئەمریکا خۆی ناداتە بەر ئەوەی کە چکە لێ ڕێت و بۆ پێشووتریش بۆ نمونە ئەو کات کە پشتگیری مجاهیدەکانە کرا جیهادیەکان لە 1980 تا دوایی تا با بڵێن بەشی دووەمی هەشتاکان خۆ ئەو با بڵێن کێشەکان لەو کاتۆ دەست پێکە
بەڵام وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا وەکو ئیداری سیاسی شان ناداتە بەرەو بەرپرسیاری تێبڵ. دکتۆر وەیسی ینی تێگەشتنێک وەسە دروست نابک و گەلڤەکیشانە ئەمریکا سەربازین ئەمریکی لەشکری ئەمریکی ژوان هەریمان تایبەت نەهاژ ئەفغانستانی و لە جەموان کۆمەڵان باوریەک دروست بە ها ئەمریکا ژە هەریمی دەرکەت ڕەڤیا. بله یعنی امریکا جویداری وقوم دستبیک یعنی سر زمان خواهد جویداری در که به آراستی مره یعنی ماف کارمات بیه گود بره به اش در که بر گود چهار سری و یعنی چهار سری تنه و سرکفتش درنا که امریکا مثلا قوم کتن ویداریش بو دو آرمان جمعه بو یک ام القاعده تصفیه بکن الیمینه بکن و ادوا اسامه بن لادن بکشن و هر دو جیب سر خستن لی اساسی ایدئولوژی آن خطوان ویداری ما او انها قال لك خرد لافغانستان انها طالبان يعني قال لك سركفتيه ويعني او ترسي هي دمج امريكا خو باش بكشينن و طالبان قارب دم كرد رجم انها حكومتها هي بخينه وجارده الويدري سيستم جنوا بابك او سيستم و بنغا سر راديكال اسلام يعني ترور اسلامي و يعني جارده به الويدري فيرزيون نوي حركه اسلامي سي راديكال بابك وجبونا هرمي وجبو تمام جهان جارده وقال خطر به وقافك مزن مخربينه يعني جبو هنا بكشندنا امريكا اريش قسه بدال منجهات الويدري او سرخستن لمخابن او بنغا او حركه او فكر او ايديولوژي داویا وینانی و خورتر بونجی یعنی امریکا خو پاجک شینه یک جه وقت تسمیه چی مرف کار بینش برگو ایده هزوانجی ایده ناخوازم گود برده هم جهلا لشکری هم جهلا آبوریده رول کبرید. دو صلاح الدین توبلی امریکا مبستکی بجهه نابی لأفغانستان يعني هشتا مابو كاك دخيل ما بس تتوبو كآية برسالة دوباره كي توصل يعني أمريكا ما بس تكي جي بجي هنا كتشوانا أفغانستان أو 20 سال شلوي لراستيا أو برسالة زور بجي والله برسالة كشوي كآية ما بس تكي أمريكا تشيبو لسرتاو لزماني جورج دبليو بوشا إداري جورج دبليو بوشا هيزي أمريكان نيردرابو أفغانستان هر أوكاتش بابلين ئامان جەکان زۆر ڕوون نەبوون. مەسەلەی ئوسامە بن لادن بوو بەڵێ ئوسامە بن لادن دوجار خۆشبەختانە لەناو برا بەڵام لەکوێ ئەوش لە ئەفغانستان نا لە پاکستان وەکۆمان نزای چیتر بەڵێ ڕووخاندنی حکوومەتی ڕژیمی تالیبان لە ئەفغانستان باشە ئەو ڕوویدا بەڵام ئێستا لە ڕێگای گفتوگۆکردنەوە لەگەڵ حکوومەتی لەگەڵ بزوتنەوەی تالیبانە ئەمریکایزەکانی کشێنێتەوە و ئێستا کە قسەی تیا دەکەین بە ئەفغانستان کە نزیکەی 400 هەرێمی ئیداری پێکاتووە نزیکەی یا زیاتر لە 90 لەو هەرێمانە ئێستا لە ژێردەستی بزرگنەوەی تالیبانە و بزرگنەوەی تالیبان بۆ زیاتریش هەڵبەتە ترسەکە ئەم ترسێکە تۆ باسەکەی دکتۆر صلاح الدین لە تەوەری داهاتووی پرسیارەکانمە تاکید لەسەر دەکەم بەڵام دەمویست دکتۆر وەیسی بەرسەوا پرسیارە مایە هەندێک دەگەڵ و ئۆروپی یان ناتۆ بگشتی vê nakin xemaxwe mesela vekêşana hêzan mesela ew li hiya Efganistanê piştî vekêşana hêzan nakin xemaxwe ew ليش بون قال لك خمه يعني براستيجي هم مش بو مثلا تروري ومش بو مثلا بنابرا يعني هاد ان جروبا مزني يكي جورك وتي المانيا بنابرش افغانستان تيش بو خمن لي واناشي خوباش كشاند اذا او ناتو اري ناتو تشكاسن بيجن او بي خوباش كشاند وقت سيمبوليك ناتو الويدري بمين يعني وقت دولت خواص الويدري بمين مجبور مين جبو بالافريقيا كنترول بك بالافريقيا كابولي لي اوروبيجي بو وانجي اذا او تشابا مني او خوستکا هانا مثلا قال لك خورت المانيا ايطاليا بانا حمد اشكري خو كشاندن نهشتن ليش بون قال لك جي خمي وقو مگو
بو يعني همش بو مثلا بنابرا همش بو مثلا تروري وش بو مثلا ناركوتيكي يعني او قال لك تشتي وقت دراك او جاردش ويدريتين جبو وينا اريتش قس امريكا خبكشينه وقت سيمبوليك خوازه هنيك لشكري خلول به لانه او دولتي اوروبيجي يعني جارد خوازن ويدري ناتو بتايبتي خوازن باندورا خبيل خوازن لشكري ويدري لشكري افغانستان بخور كنترول بكنج بو دولتي جيران خوازن مثلا لشكري ارتشا افغانستان مودرنيزه بكن پرورده بكن يعني نايو معنی گو لشکری جوی داری بکشینن و تکلیه خود قد بکن بلکی او الوی داری خود نجیب ليش هوا ده شيلا تكنولوجي شوي جار دكرانيان هب بله هلبت أنا وان برسان بتر بكوري بحسب كل وكم ماديتي كوريادان أفغانستاني سردانا واشنطن كر هفدمي بريانا عرفة بريا بايدن يا بلس خستنا جي بجي كرنا بلانا فاكيشانا هيزن أمريكي جا أفغانستاني بريان زي سبتمبري كو مهلتا داوي إنانا شري بيصالي أمريكايا لبي ولاتي جسالة 2001 ورا 2448 سربازين أمريكي دا أفغانستان دا هاتن كشتن بترج 20,000 جي بريندار بونا أفل قورا هجمارين بنتاغون وزارة برفانيا أمريكا بتر ج 3800 بلندرين كرتن تايبتن آسايشي او جي هاتنا كشتن لي قربانين افغانستاني هلبت قالكي بتربون بترج 66,000 سرباز افغاني هاتن كشتنو بيتري 2,700,000 افغاني جي جمال خوار رافيانا برانيا وان برف ايراني چونا حتی پشتی 2 هفتین داهاتی بتنه دی 650 سرباز امریکی جبو پرستنا دیپلمات امریکی لور بمینن و حتی 11 سپتامبر بصدان سرباز دی فروخانه کابولی بپاريزن حتی کو هیزین ترکیه جهه خوا بگرن کو اوی پرستنا فروخانه بکن. دكتور ويسي لقورا ركفتنا كيكو هات راقهاندن هيزين تركيا وفروخانا كابولي بباريزن بشتيكو بتمامي هيزين امريكي جد دردكابن دو دمام از دقالتا داخفتم تخما خود يارك تخما كابولي سروينا تقومانا كابو چما؟ بله يعني جبرجو وكو تيزانين إيرو رجما أردوغان لهرمي لروشلاتا نابين خب بلا بدك وطيبت يجي رولاوان لسوري جي دياره مثلا اول ان او اندام داعش حمد سر سمبولي بلا افريقا تركي دهات سوري جارد تركي او قال لك هيزي سوري بخو پرورده كرن او بريخ ايجو اندام داعش بون النصره بون او حركات الراديقال يعني ايجو او فكري القاعده قد باريس بناوي جودا تركيا او پرورده كرن ناوي دلوان كرن او قال لك دار بلا كرن افغانستان بلا ليبيا بلا كرن بن هيا اذربيجان قال لك در دوري مرسنري وسا وان بلا كرن اجانها تركي وان بيشنيار كرغو بخوازن كنترولا كابو بلا افريقا كابولي بخدس اخوخن يعني بري همشي مره بينا بسر بينا بسكنه بلا افريقا قال لك الرولا وان قال لك جرينجش برغو تشونو هاتن جدر هم بلا افريقا هادر مثلا قال لك تجارات تشيكات ورد يعني او وابن ترافيكينج دور درباس قال لك شالاكي دور درن قال لك شربان طيبتي جي وك افغانستان دور درباس دبن وياك او دو مثلا ابجي تيزانين تكليه باكستان وتركي استراتيجيك تكليه باكستان والطالبان جي بحبر قال لك كانت او حتى تيغوتن هاد چاپا من يد قال لك جرا دركتش باكستان بشكرتيا طالبان دك وقتا جارد تكليه وان كتاب قال كي باشن ياك جبوه وقتا تركي دك بقول هم جبوه مثلا بالافريقيا وكيد مثلا ناركوتيك طالبان قال لك شويه استفادتك او حشيشه بلد در داخل اوروبا تركي تخوازه مثلا ها ايرو جارد خوانت وبينها او دمكيجي او سروك مافيا سادت فكر وياني سر زمان قد دولة تركي سر كولومبيا ده سر كولومبيا سر فنزويلا ده مثلا دراك كينه الروشلات انا بين بلد كي ممكن او تشلا افغانستان تركي ويناجي بلكي دبو كنترول تركي او درباس يعني قال لك شالاكي رشد بنت كنترول تركي بلا افريقا كابو درباس دي سانجز باورناكم جيهان تشافي خو بقرا اگر تشتكي واسات تشيبا يعني كوف وكو چاوادی بیژن اف وكو پیش بینیه که چه بن اگر چه بجید بارناکم جهان چاوی خالی بکره دکتور صلاح الدین پیتوای ترکیه رولی کی باش لافغانستان بتعبتیش که ارکی پاراستینی فروخانه کابل به دست و دبی ببینی ارکا
بەڵێ کاک دەخێت لە ڕاستیە ئەو مەسلەی ڕەنگە با بڵێن وڵامی پرسیارێکی دیکەشتیا بێ ئەوەی کە پێشتر باسمان کرد ئەوەی کە خستنی ئەفغانستان وەکو دەوڵات پاشان پاڵنانی ئەفغانستان وەکو ناوچە بۆ چوارچێوەی نفوزی تورکی و بەتایبەتی ئیسلامیزمی تورکی و ئیسلامیزمی سونی کارێکە دیسان نەتوانین بە شێوەیەک لێکی بچوێنین بە چی بەوەی کە لە عێراق قەومە دوای پەلاماری عێراق لەلایەن وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە لە 2003 لە دەرەنجامە چی ڕوویدا عێراق کەوتە ژێر کێفی با بڵێن یان چوارچێوەی نفوزی یا هێژمۆنی کۆماری ئیسلامی ئێران و مەکانێکی زۆر خراپە بۆ هەموو لایەک بە تایبەتی بۆ ئەفغانیەکان وەکو چۆن بۆ عێراقیەکان بە سونە و شیعە و کورد و هەموو کەمینەکانەوە کارێکی زۆر خراپ بوو کەوتنی ئەفغانستان بۆ ژێر کێفی توانا و دەسەڵاتی و نفوزی تورکیا لەم کاتەیە کارێکە هێز و نفوزی تورکیا فراوانەکە تاکو ئاسیای ناوەڕاست کە ئۆڕەدی مەترسێکی زۆری لەسەر بەڵام ئەگەر ئێمە ڕاستە ئەگەر ئێمە سەیری ئەوە بکەین بۆچوونی خۆمان بە دیتنی خۆمان راپۆرتەکانی کە لە هەرێمە پێمان دەگەین لە سووریاش هەروایە خەڵک گلەیی لە ڕۆلی تورکیا هەیە هەرچەندە ئەمریکیەکان لەوێن رووسیا لەوێن وڵاتانی دیکەش بەڵام لە لای خۆمان وەکو بڵین خەڵکانی کە ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵایەکە لە تورکیا ڕازینی لە وەکو بڵین هەبووری تورکیا بەڵێ یعنی ئەگەر ئەم بزانین کو دانوستاندنی نێڤبەرە حکوومەتە ئەفغانستان و تالیباندا بەڕێکەتنێکی بداوی هات چەندی باوەری بە تالیبان هەیە ئەمە پرسەکە مەزنە و ئەگەر کەتە دەست هەڵاتێ یعنی ئەزوێ دەبێژم چونکو دکتەر عەبدەڵڵا سەرۆکی ئەنجومەنی یان لە هەفهاتنە نیشتیمانیە ئەفغانستانی دیگوتنەکە خۆدا کوون لە واشنگتن گوتبوو ئەو خاڵ لە بیرە هەر کەسی ئانی ئەم گوهداریە گوتنایی بکن. Ji aliyê siyasî ve piştevanîkirina proseyê aştiyê karê bi hevalbendên cuda ra ji bo piştevanîkirina Efganistanê dê berdewam bin. Eger Taliban hizir bike ku rengekî rewayiyê bi dest xistî yan cih girtiye, ew bi tenê ji ber bejdariya wan e di danûstandinan da. Eger Taliban li ser maseya danûstandinan û li ser erdê bikiryar piştrast nekin ku ew hevparin û weke tevaya gelê Efganistanê dixwazin aştiyê bi dest bixin, wî çaxî dê werin vederkirin. Digel destpêkirina ve kêşana hêzan karîgerî li ser layenê derûnî hebû. Ev ca karîgeriya rast û dirist hebû. بله دکتر صلاح الدین یعنی ئێستا دانوستاندن هەیە لە نێوان حکوومەتی ئەفغانستان و لە نێوان تالیباندا کە باسمان کرد یعنی ئەگەر هات و تالیبان کەوتە دەستهەڵات یعنی پێشتر باسی ئەومان کرد چەند متمانە بە تالیبان دەبێ ئەگەر کەوتە دەستهەڵات یعنی چی چاوەڕێی دەکەیت لە تالیبان چونکە خۆت ئەگەر دەسەڵاتی مطلقیان نەبێ بەچی ڕازی دەبن بەڵێ لە ڕاستیە ئەو مەترسی هەرە گەورەیە لە ناو هەموو مەترسیەکانە بە تایبەتی وەکو وتمان بۆ خەڵکی ئەفغانستان خۆیان و خەڵکی ئەفغانستانیشتا ئەو شوێنەی دەنگیان گەیشت بێ بێدەنگ نەبوونە لەو مەسەلەیە با بڵێن ڕێکخراوە مەدەنیەکان ڕێکخراوە فێمینیستیەکان ڕێکخراوە ژنان کەمینەکان ڕێکخراوە دیموکراتیەکان لە وڵاتەیە زۆر ناڕزایەتیان دەربڕی بەرامبەر ئەو ڕێککەوتنانەی کە یا ئەو گفتوگوانەی کە بەڕێوە چوو لە نێوان تالیبان و حکوومەتی نوێنەرانی حکوومەتی ئەمریکا لە قەتەر بەڵام هەموو ئەو دەنگانە فرامۆش کران ئێستا ئەو گفتوگۆیی کە ئەشێتە بێ لە نێوان حکوومەتی ئەفغانستان و تالیبانە لە ڕاستیە گرنگجێکی ئەوتۆی نییە لەبەرەوەی جەوهەری بزوتنەوەیکی وەکو بزوتنەوەی تالیبان جەوهەرێکی تونند و تیژە باوەڕی بە گفتوگۆ نییە باوەڕی بە قوبوڵکردن و پەسەندکردنی جیاوازی ئەویتر نییە بە تایبەتی باوەڕی بە بوون و تەحملکردنی لایەنی با بڵێن کەم دەسەڵاتی نییە
هەموو ئەمانە مەترسی ئەجگار گەورە دروست دەکەن بە تایبەتی لەسەر خەڵکی ئەفغانستان کە خۆیان ئۆڕەدی لە ڕەوشێکی ئەجگار خراپە ژین لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی ئەمنیەوە بەڵام ئەمە با بڵێن گەشەکردنی تری لێکەوێتەوە کە هیچی بە باش ناچێت لە ڕاستیە لە ڕاستیدا دکتۆر کە خۆمان دەزانین بابەتی ئابووری کە ئەفغانستان دیسەمەوەیەکی وڵاتانەیە کە ئابووریکی زۆر تێک چووە و خراپیشە و ئێستا لە ناو حکوومەتیشدا باسی ڕێژەیەکی زۆری گەندەڵی و شتیوا دەکرێت دەمیست دکتۆر وەیسی ئەسپسیاراوی بکەم دکتۆر وەیسی ینی لە گۆڕا ڕاپۆرتن دیگەنمە طالیبان حتانا حتا هەندێک جێ نزیکی کابووری گرتنە گەلێک جیها کۆنتترۆل دکا عەبدڵا دەگوتنا خۆدا مادیک و بە ڕاشکاوی ترسا خۆ دیار دکە و دەبێژەک و یعنی دەبێت طالیبان بە ئاشتی ڕازی بن ئەگەر بە ئاشتی ڕازی نەبن یعنی دەبێ جیهان چ بکە شوانڕە ئەمریکا چه ئالیکاریە چ ڕەنگی ئالیکاری بکە بکار بن هەرچا بە طالیبان و حکوومەتە نەهای ئەفغانستانی پێکڤە بژین پێکڤە کار بکەن بله يعني او قالك زحمته اراستی گو چارەسەری چه بش برگو 20 سال دوێ دەرێدەنە و گەلک جاراژی هەودان مثلا ئەمریکا بێ ناتۆ و بێ دەولەت ئەوروپی بطالبان رونشت لقطر قالك رونش له او رونشتن و چارەسەری يعني اشبو اشتيه ببینن نگهش نش برگو برجوندی جودانه او نرینه وان نرخاندنه وان ايگو مثلا طالبان تشگو او دخوازن جودانه وش بو اینان هر رژیمشی جارده برجوندی وان يعني تشگو دخوازه لوی در سیستم گو آوا بک جودایه و وکی دشی قالك دولت در دوره تلیوان دنابدهن يعني مرا وسط افغانستان طالبان ياشي حكومتها هاي نسر بخوانات مثلا رولا باكستان شي دور ده هندستان شي ايران شي يعني هو برزجريك كوره نجوسا يعني بهبرهونين بيان كيتشيكن حكس هرمك افغانستان الان لافغانستان كنترول بكن مثلا شويه بيتر يعني مثلا قوم قال لك دوله جيران جنادن وقالك بونا جو برزجريك جدادن قبل شهر سري تشي بنو امريكا بصير قصار قالك او دوله الجيران در دور او جي مسؤول يعني رولا خو بريزن بله هەلبەت خەتەرە هەری مەزن لەسەر خانمایەژی و لبیرامەت تێک و دەما لەژێر دەسەڵاتە طالیبان ژن و کە ژمافین سەرەتایین ژیانی بێ بەهر بوون بە پڕانی ئەو ژمافین سڤیل کار پەروەردەیە بێبار بوون حتا مافی دەرکەتناوەی ژمالی قەدەغە بوو لێ بیساڵین مانە هێزین ئەمریکا لوی وڵاتی ئاژانسین ئەمریکی و یەن جیهانی ژی خەرجیەک باشە بوو ji بۆ برێڤەبرنا وان بەرنامێن و ئالیکاریە خورتکردنا شیانە خانمان دەکەن نەهاژی دەگەل vەکێشانە هێزین ئەمریکی ینی ترسەک مەزن هەیە لە هەمبەر پاشەڕۆژە خانمان و ئەو پێشکەتنە کووان بە دەست خستی ئەمزانن لە دەمێ پێشوازی لە سەرۆکی ئەفغانی ئەشرەفغانی لە کۆنگرسی ئەمریکی سەرۆکە جواتە نوێنەرین ئەمریکی نانسی پلۆسی گرنگیە پاشەڕۆژە کەچ و ژنین ئەفغانستانی خست ڕۆژەوی وەکی دەزانن لە وڵاتی me giringiyeka mezin pêşveçûna kiç û jinên Efxanistanê têde dan. Ez bar dikem pêşketin çêbûye. Min bi çavên xwe pêşveçûna kiç û jinan dît di neh carên seredanên xwe de ji bo Efxanistanê. Spas ji bo rêberatiya we di vê mijarê de ez bi hêviya peywendiyên bihêzdirim ku cem me gelek bi nirx û bihane. و سەرۆکی ئەفغانی ژی هەفبیر بوو بە خانم پرۆسی را لێ ئەو پتر لەسەروێ چۆ و گۆچیک و مەسەلا وان ئالیکاریان وان هەوڵان ڕاستەشیانین خانمان خۆردکردن لێ ئەفغانستان نە ئەفغانستانە بەرێنها ئەفغانستانەکە جودا هەیە بتایبەت جدی مەسەلا خانماندا. I'd like to thank you personally. Ez spasiya ve dikim ji bo serdanên ve yên çendîn caran û giringiya ku hûn ji dil didin Afganistanê û spas ji rêbertiya we ra bi taybet pirsa nêzik dilê min ew jî bihêzkirina şiyana kiç û jinên Afganistanê. Tiştê ku hestê min dihêjîne di karê min yê rojane da civînên pikiçên xwe ra ye li xwendegehan. Dema ez ji wan dipirsim çend ji wan dixwazin bibin serok seda 99 ji wan destê xwe bilind dikin. Ev ye Afganistana nû. دکتۆر سەلاحەدین یانی ئێمە دەزانین لە هەر شوێنێکە کە کۆمەڵێکی ڕادیکال دەسەڵاتدار بێ ژن و مناڵ بە تایبەتی ژن قوربانی گەورن یعنی دوا ڕۆژی ژنان
کە نانسی پۆلۆسی خەمی خۆی دیار دەکا سەرۆکی ئەفغانیش دیسان و دەکا تا چەندێک هەتا ڕادەیەک گەشتبین بوو لە دوا ڕۆژی ئەوانە بەڵام دیسانەوە خەترە گەورەکە لەسەر ئەوانە تۆچی دەڵێن؟ بەڵێ بێگومان خەتەری گەورە هەمیشە لەو جۆرە کارەساتەیە بەتایبەتی کە هێزی تونڕەوی ئاینی دەسەڵاتە گرێتە دەست یا بڵاو بێتەوە لە هەر کۆمەلگایەکە خەتەری هەرە گەورە بەتایبەتی لەسەر خانمانە لەسەر مناڵانە دوایەوە لەسەر کەمینە نەتەوەی و ئاینیەکانە ئیجابیەنە بەرچاوت خانمانی ناو ئەو کەمینە ئاینی و نەتەوەییانە وەکۆی کە بینیمان بۆ نمونە خانمانی وەکچانی یەزیدی چیان بەسەرات بۆ نمونە لە 2014 بە دواوە ئەم مەسەلانم ئەمانە شتێکن با بڵێن درێژکردنەوەی هەمان ئەو تەجروبە تاڵەیە کە لە ئەفغانستانی شروعدات بەڵام لە ڕاستیە ئەوەی کە ئەو با بڵێن باسکردنە ڕەمزیە لە قسەکردنا کە با بڵێن خەم دەربڕین دەربارەی چارەنووسی ڕەوشی خانمان لە ئەفغانستان مەبەستم قسەکانی پلوسیە ینی گرنگجیکی کۆنکریتی ئەو تۆی نییە لەبەرەوەی هەمومان نەزانین هەتا 1970 ئەگەر سێری بکەی خانمان لە ئەفغانستان کچان بۆیان هەبوو بچن بۆ مەکتەب ئەچوون بۆ مەکتەب بۆیان هەبوو بچن بۆ دانیشگا بۆ زانکۆ ئەچوون و هەموو شتانە و جێگای کار هەموو شتانە لەکوێ گۆڕام شتانە یعنی خانمانی ئەفغانستان ئەوە نەبوو پێویستیان بە دەستی یارمەتی بێت بەڵام لە دەرەوە بەڵام دەستی یارمەتی لە دەرەوە کە هات شتەکانی شێوان ئەوەش باسی با بڵێن ئەگەر بوار بوو دوای باسی بکەین با بڵێن هەر ئەو استراتیژی ئەمریکیەی ئەو جۆرە استراتیژیکە 1970کانەوە دەست پێ لە کاتی ئیدارەی نێکسنا بەتایبەتی کە با بڵێن دژی سۆڤێت بڵۆکی تر دروست بکرێت بە هەر نرخێک بێت ئەو کاتە با بڵێن پشتگیری جیهادیەکان کرا بەڵێ جیاوازیەکی زۆر گەورە هەیە هەڵبەتە لەو کاتە و تا ئێستا کە جوازێکە ئەو وەختە زۆر باشتر بوو بەپێی ئەوەی کە خەڵکانێک دەبینین خۆی ئەفغانیەکان لە هەموو جیهان بەڵاوبوونەوە بەهۆی شەڕەکانە ئەوانەی کە لێرە دەیان بینین لە تەمەنی ئێمەدان ینی خاوەن وەکو بڵی دەرچووی زانک و خاوەن وەکو بڵی بواری زانستی زۆر پێشکەوتون دکتۆر وەیسی من دخواستر سەرم بێ مەسەلا ترسال سەرخانەمان ژمەڕە بە کورتی بەحس بکی چکۆمە بێ ئەسەرم سەر مەسەلا عێراقی و سووریا و مەسەلا تیرۆری لەوەر فەرمو دکتۆر وەیسی لو برسك اساسيش وذاتش دسبيك يجي او بقو مثلا طالبان ان او ما في شريعه الجور شريعته ما في جنا ما في خانماتنا ونها او مجال جوان شيء ويش مثلا خواندنش مثلا او كار بكن كدن بارلمانتو خو تمثيل بكن او طالبان او يجي بو راديكال ايديولوجياني راديكال او خاصك سيستم الشريعه خوازن وينا داوي بكن او خطر يسروي هي يعني او خو برسك اساسيه وش تسبيك تجي يعني مثلا او جار قال لك الويدري او خانمك افغاني جار خلاط نوبل قرد جبركو بين خواست جن الويدر هم پرورده هند بستاني هنزان كوي لطالبان او خواست بكوجه يعني او او برسكريك جار يعني وقتا امريكي خو باش بكشينن وحكومتها جو هي بكبه إذا أو خطرك أو بهرتنش ويتشابك وإذا ما في إجماع جارد بيع قانون أو ما شلون بيستند. بل هلبت التوارد ما هي متخصص از بحثي مثلا عراقي بكم تيرور العراقي لسوريا حتى چندي اف وكشان ناصر بازي الامريكي جوروي بيام مكبر جوانا عم دزانن بشتي شري افغانستاني وروخاندنا رجيم طالبان امريكا كت عراقي جي جبو روخاندنا رجيم صدام حسين لورجي قالك قرباني دان وبقناغ جدا جدا هلبت سربازين خا لور وكشان لهشتا سربازين امريكي هاد العراقي دامانه ديارا نبتني جبو اليكاريا عراقيانه دي شر تيرور دبلكو شر كومالين دين سر بإيراني وكوبونا أستنج لبيش تناهية عراقي لوانجي جاران أمريكا إيريشان دكا أسروانا يك جوان إيريشان بري چندروجان بو مديد كو هفدان بو كو رايدارن أفغانستان لواشنطن بون بحثي مثلا فاكيشان سربازان بو لور أو إيريش لسر كومالين شيعين سر بإيراني بو ده برسفا بسيارك دا سبارت وي إيريشا بفروكان بردفكا كوشكا سبي جنساكي پیامک دا ایرانی
آرمانجا ایریشان اف سازی بون که ملیتانین به پشتوانی ایرانی بکار دینن ملیتانین که دست هیا ده ایریشان ده انبار کرنا چکان و کریارین درونان ام تم باور دکن و قد پیشتا ناوگرن جنشاندانا که ایران لستکوان خراب لحرمه ام بشتارن و پشتوانی آلوزیان دکن رفتارن تند و کشدار به باوری آمه. بله دکتر ویسی او پیامی کو جانساکی دیده ایرانی تایبت جی پشتی کو او کومالین شیعین عراقی د سوریا دکلین آرماچ چه دیگه هینه نالگه یعنی او پیامه کو جوان رمیجا آها امجی وان ولاتا وکی افغانستان و کو جه دیوت کشین لیدیشان هر دیسا مشیان هیا کو ام دکارن الوخن و ام چاوی خوشی جوا برنادن. بله يعني او زلال بو يا ارس او بيام جو امريكا جو بايدن جاني سر زمان يعني جو برجو بيشي ميليسي شيعة لهوليري بلا جارد ايريش كرين سرجه امريكي وانا برسب دا يعني جو ام وسا الكودريبن وجو وجي اني سر زمان ام برسب بدن و ام جارد اريام جا افغانستان خو باجكشين للعراق جوان استراتيجيك سوري جوان استراتيجيك الويدري نيشان دا جو خطاون يعني تبله بيابكم إيريش بكن أما بيتر برسبة بدن و إيريش يقوم بكن شيء برسب نامين يعني أوش بوان بو مساج أو نجارة إيكية أبقالك جارات شيبو وأبي وصاب بدهم يعني أو مثلا بناب إيران وأمريكا بويجي حكي قريداية يعني قالك جارة أو ميليسي شيء طيب تيجي جو أمريكي باندورا وان ليه هي مثلا هلما باشوري كردستاني جارد الروجاباي سوري جارد وصا لويدري أب ميليس إيريش يوان دكن أو برسبت يعني أو ناي معناه جو أمريكي لويدري شعبي خوشي بكن اللي تشيك راسية أمريكا جبان نها روشلات أنابين شقة سكرين بيشت خواج إنه روشلات أنابين ده كمان جوان استراتيجيك كوسر تشين وروسيا بسكنين نظام بيسر وبرسي لي جبوان لجاردشي خوشويدري باش ناكشين يعني مثلا جو أمريكي العراق هنا وآد أمريكي أو الرجمة صدام بشي جو خصن قال لك بالاتي دور شيء أو بالاتي بو صدام قال لك حركة الراديكال إسلاميست مثلا الشرقاوي دقيقة داعي بدم دكتور صلاح وباشا رجع هيزين أمريكي دي عراقي سوريا ده دكتور از دخوازم تفي برسفامه بكرمانجي بدي تشكو زام كرمانجي تجي باشا ام دزان جروجا كو إيريشا أمريكا هاتي كرن لسروان كومال تشكدارين الشيعة العراق لسوريا دا إن عراقي حكومة عراقي جفينا كرو جفينا كا لزجين كرو وهر جاركا كاركي وصا شيء دبا عراقي دخوازن يعني تايبت جي كومالين شيعة دخوازن كو أمريكا جي ولاتي وان دركبا باشا رجع وان هيزا دي عراقي داوي تشاهد بيني مرديتنا من يعني او هيزن امريكا العراق ومجيل سوريا باش روجوان راستي تنه بداخل يعني باراديك او جي نلبر مثلا باستانا يا زغتا مثلا ركراوين مدني بلكم جبر باستان و بابلين زور كرنا ميليشاين اوين ديني وبطيبتي الشيعة هم العراق وهم جي لسوريا يعني باش الروجوان راستي شانوية يعني تستيكي وسا رون خويانا قالك سفاس بل الدكتور صلاح الدين أحمد مع مستوى اليونيون كولج النيويوركي ودكتور ويسي يعني مع مستوى وشرزاء بيوندين نتوي لندني ديجل ماكو أمزجلجي سباسيا وقت كم للدعوة متخاص بيجم كو جرينجا أم بيجين كو أمريكا دست بفاقو هاستنا وان أفغانيان ومالبات وان كريا كو بهزين وان را كار كريا هلبت جبو سلامتيا وان لهريمين يعني جهندي تنا دا فاقو هاستن وكاتشاوا دقال فاكشان هيزان جي عراقي جي عراقيان يعني أمريكا ديسا وساكركو أو عراقيين بوارا كاركرين بين ولاتين دي بتابرجي أمريكا كوشكاس بينها جي كوتيكو أو دي هيزن أفغاني آلي كاريا أو كو آلي كاريا سربازين أمريكا كريا فاقو هيزن جي هك دي هتاكو فيزين وان جوان را آما دببن
هەربەتە جبووک و بین پاراستن دەڤەر لە ئەمریکان لە هەر جێکی دیک و ژمارەکە زان سیاسەتوانیان جی ئەندامی کۆنگرسی یەن هەردوو پارتیان ڕەخنە لە حکومەتی گرتبوون لەسەر مەسەلاک و کارێکی باش ناکردیان کارێکی پێدیوی ناکەژ بۆ پاراستنا ژیانەوان کەسین و ئالیکاریە ئەمریکا کردین 200 ساڵێن شەڕێ داویدا بهیڤیاک و تەڤایە گەلین وی هەرێمی ساغ و سڵامەت بن و بە ئاشتی پێکڕەبژین ئەمژی لەڤەر لە واشنگتن لە بەرنامە چاوی واشنگتندا هیڤیا ساغی و سڵامەتی ژوەڕا دکن ئەبە دەخیلی شەمویەتا هەفتیابێ هەر شاد و بەختەوە بن و بدوعا